Di Gukesh ang the only number one chess player tay champion ong pheka haina hai India ni tay khorok sa chess champion Di Gukesh mane bani full name san thake Domraju Gukesh ta tay a jago bo interview sungjangman sabani mung sakira di dunok saitman au MS Dhoni nasi ang Simon nak an kong no pucha sa ang nek ubi dun nai nyai di. Which sports person do you admire the most? I mean, when I was younger, it was Indian cricketer MS Dhoni. There was a phase in Gukesh's life where he had his hairstyle based on MS Dhoni's long. Hai hai world record khai pekha Di Gukesh chess ni yo jitani world record pra tami nai pra history create khai paikha nokta wang chuk di India o 140 crore bok tong tai wal chung goni nan thak wal bu san borok tan tong no 1 billion 10 billion wahai to borok tone a bich a jaga ni bisingu hi number 1 pheka Di Gukesh tini Di Gukesh champion ong pheka tai India no proud moment khaika inga phai tini nang no obidin bising tu Mr Gukesh ni kahini kisa saikhanan bo bahai ke world champion ong phaika so abin sai sikang video no like reti channel no subscribe khai di tai video paisa तो नाई तंग दी गुकेश आसायु छाट में 2006 ताई बबु जगह चिनक दी गुकेश आसायु चेन्नई ताई ब 7 वर्ष नि छिमिनो चेस थुंगना नि चेंखा दी गुकेश नि बुफांका जे डॉक्टर ईएनटी ताई मिन बुमा हंके तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट दी गुकेश जफ्री स्कूल परी फ्रो नि छिमिनो ब मार्किनो चेस थुंगना हामजा ताई ब चेस या पिरि सेका তাই আসল সিমিয়ান Di Gukesh তাই হাই না হাই রেকর্ড ন খাইপে কা যে 12 বছর 7 মাস 17 দিন ব গ্র্যান্ড মাস্টার পুরা হাসিল খাইপে কে Di Gukesh ne buha 7 বছর ন যে বিশ্বনাথন আনন্দ একাডেমি বা একাডেমি আ জায়গা বনো যে কুসিং যে সুরুংনানি রুই খেতা বিশ্বনাথন আনন্দ বাবু খরকজা যে চেস নি চ্যাম্পিয়ন নো তাবু গাই নাই যে মিস্টার Di Gukesh বাবু যে বিশ্বনাথন আনন্দ বে পুরা সমান ওই থাকা বাবু ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন নো খাইফে গাং কুবা Di Gukesh je champion ong chaka wal ni champion ka wal ni bo bai ka champion ong ya ong na hino wal ol borok tong 80 billion hai aja gan misi number 1 thopai na bu kun ko ni ko khai de Di Gukesh je chess ni world champion wal ni tamne pura history create khai pe ka bai ke hin ba 12 December 2024 ne pura world record khai tai bo was afro chess पाइने आसक मार्किन काप आसक मार्किन इमोशनल का जीवन मकल नि मुक्त अब कुन दुख नि अब एकदम खुशी नि मकल नि मुक्त छि तै बासु हिमे इंडिया नि मंग न आसक मार्किन कुसुक ते चलां खा तै बिनि बुमा भान मंग न कुसुक तलां खा तै बिनि मंग तै बिनि पारा बिन स्टेन मंग न कुसुक तलां खा 14 गेम जे 12 दिसंबर थंगदा गोता जे फाइनल मैच थंगदा अब सिंगापुर आजागो Di Gukesh पराबो 23 वर्षनि बरक न मार्किन मेसेन पेखा जे डिंग लेरिन न China player abo aila markin kora tongo bo markin kurung ongja a player no 18 বছর ni borok 18 বছর বয়স ni borok Di Gukesh markin machine pe khatem kaisa world record nongkha Di Gukesh ni pura kahini pura borno inspire khai he chi pa nam 60 বছর simbo bani chi imang no muk thang khai ma kha bo belai ni kaham ni ko hai magi sana musugo imang nuk man kaham si tumaka imang no nugi phanu मुक्तान खैया का वो ओंग यही सी कोगोन तो ये दिबा सपने देखना अच्छी बात है लेकिन उस सपने को साथ में लेकर सोना ये तो अच्छी बात नहीं है ना डिंग लेरन हर रिपाई पूरा मार्केट बनो मेसेनी पाई अप्रो आसकेन मार्केट काप आसक मार्केट इमोशनल ओंग छका जेफरो वर्ल्ड कप T20 रोहित शर्मा ओंग मा हाई तासो सिमिया जे the biggest milestone ewo jutanche chirai boyo no world record khaini borok bu Di Gukesh bono आगे 12 বছর ग्रैंड मास्टर अपरा हासिल खाइ एसएफ खाइ आफर बनस कानंग लाइव ता मंगनाम सुनिन इमां तामहिन बनु संमानि आफर Di Gukesh आव ब जे बयस कम नि बिसिङ जे यंगेस्ट चेस चैंपियन छि अंगनाम सुखिन बाफर साव ताइ बनि जा इमां न ब मुख थम्बन ड्रीम न सक्सेस खाइना बे मात्र only 7 years now taina o jaga thala for reason him comment khaiman bai ke hin ba bo asai 7 mewa asai tai bo 7 বছর na kaban je imang no muk thang khai ni 7 বছর ni siming chess thungna start khai hain umna kono tala thala for reason comment khaiman o pura world le kono gai je pura Di Gukesh ni mon ngi puran mukha market na to kata indian joto borong joto khela pile jot athlete no bona pura market no congratulation theke wish khai ja hardik pandya rom di ss rasmoli rom di rohit sharma Sachin Tendulkar जो तो प्लेयर बनाओ विश खाई पाई जाता है बेस्ट विश खाई जा
Obo khaina nang 18 bosor boyesni borok chi asung markhe pura world record khaipaikha history create khaipaikha kdabun bagui to kaisa thamtap torna nangono di gugesh ni pura beleg special on khaisi tang ongya tongnai ba 12 bosor chi grand master achievement khaipaikha ta bahanya 18 bosor thangani te chess ni world champion chi pura champion mangpyo world champion ongi phaiman ta busung marno wan chogi naidi nang o kok tai kai kaisana barba san nang India o 140 crore borok nong a 140 crore ni bising bo number 1 ngara kun kai kok khai de oman das jong dai tam sasinai jeni de gukesh ni je phainai jara bate o kaham parang tum champion ongi tongma to sung usung sanam sugu tai dolok nang bantam hin bola nyum suk tolo comment khai bolai mano sung no boy malai next video tin bag is